Dumelang bana. Dumelang bana. Lebitso la ka ke Ntate Letete. Ha re rapeleng. Let's close our eyes and pray. Thank you, God, for helping us. Please be with us where we talk about your stories every Sabbath in Jesus' name. Amen. Amen. The Amalekites stole from David and his people. Ho thwe ba Amaleke ya ba utswa dintho tse ngata ho Dafita le batho ba hae. Ba utswa eng? They stole family, mothers, kids, food, clothes, and animals. Ba utswa bomme, ba utswa bana, ba utswa bontate, ba utswa diphahlo, ba utswa le dijo. Khelek. David went after his things and fought for them. Ho thwe ya ba Dafita le setjhaba sa hae le masole a hae ba mathantate ba lelekisa ba Amaleke ba batla phahlo tsa bona ba o di lwanela. They asked God to help them with the war. Ya ba kopa Morena Modimo hore a ba thuse ho hlola ntwa ena. David won the war. Ya ba Dafita o hlola ntwa. And the Amalekites ran away. Ho thwe ya ba bana ba Amaleke ba ne ba qela ho leoto ba baleha. David took things home and his soldiers did not want to share. Ho thwe Dafita a nka dintho jwale tsena tse ba di nkileng tse ba di hlotseng kapa tse ba di latileng ho thwe masole a hae fela ba ntho tse neng ba di winne kapa ba di nkile ho ba Amaleke ba ne ba sa batle ho di arolelana le ba bang. They didn't want to share with who? With the other Amalekites. With the other Israelites. Yeah. Ho thwe le ba sa batle ho di arolelana le ma-Israele ana a mang. Okay, ya ba Dafita hore David said, God won the war ho thwe ya ba Dafita for us. ya ba hore le a fosa Morena Modimo o re hloletse ntwa ena bakeng sa rona, o hlotse ntwa ena bakeng sa rona. God says, we are all winners. We'll all share everything. Ebe Modimo o re Modimo o batla hore kaofela Modimo o re kaofela re ba winneng ho bua Dafita. Mme ha o le jwalo go bontsha hore re tlameha re arolena ho ntho tsohle tseo re di winneng. Thank you. Ke wa leboha ke mo story sa rona se fellang teng he hona mona. We like your story akere. We like your story as we do. We thank you as we do. So don't forget to come again, to come again. Oh yes, to tell us more. Acha rapele he kwala o sintwetse. May we please have our closing prayer? Let's close our eyes and pray. Thank you, God, for helping us. Thank you for being with us. We talked about all your stories, and please be with us, those who listened and who were doing the story with us in Jesus' name. Amen. Amen. Ga leboha he o lokile bana re tla le bona hape next time. Bye bye.